Ako'y punsida, ako'y na yan ng maruay ba ko lang ongkat ay haizage. Masi ako'y core value of the ministry. So ministry ni church ki core value have di yang maruay ba ako'y nagtawad tama kuning magta si ohumje. Yaw din nagtawad di. Ko madungo kay ko kaya kada pero core value have ko madu Yosef hindi mapong ohum ko adang believer ma'am simula ko tama na si hay ba ohum sibulay tagadi ako'y lepang church ki oina amasung individual person among oina madu oy ay kitang haizer ke ko yosabi mo kung dakalay bugum na yosabi mo kung ani gapna lepe arwe ohum si le matanda may matagta panayamat hangat pata so mande pa ng doine at mato ganang believer amagi mangonda lagi daw bugum lagi daw mangonda polam ohum ka maruay ma polam ohum ka ay haizer ke madu kay no hay kana ahan da shugi wahid ani subada shugi thawai asemba ahum subada shugi musiba si ahum se ako'y parang kain lay mo tanda ako'y si may pakpa believer ko ganyan anyway ay se lang se na nang se nakse mapamamada kung paano ay gara chokot ang mapamamada ay gara lang chuwat ang mapawag niya si ahum si buhay yung konsidiyaw target ay tigalakani ay hogalakani ay chokalakani amen ko aduna lay mo ko pwede mo stay da ahan ba da isyo wahay se na maruwa na ko ilaw mo tayo ko the first core value si ahum si man stay da awan na he na maruwa hay balay di ahum mo tsaka na maruwa chupo na katiyo ne si ahum si do isyo ne isyo wahay isyo itaway sing ba masu isyo nung sinse masi matungin ako'y tsaka matanda ako'y kunsida may pakpa dapat kasi ako'y ganyan ako'y individual person na mamamay kasi isyo ay si yaw da badagi tapi da badagi yaw da badagi serang na kasi suki matito ay meron aroy mo matamda lanang tambiba lanang chigbiba suki matito yaw man yan alam ay sigisip kanina no ay mansay da isyo ay achum si kang da badagi da matanin isyo ay si Bible na kay hay mas achum man yan God's word is a truth kay John chapter 17 verse 17 na hay your word is the truth na iway di achum man yan ko at achum masi kang da matamda lai ka tabi kutta eko siya yung lai na taga niya man di lai ka tabi di may amat na ngay ba may kulay di kayo no uwi da ba niya Jesus Christ na John chapter 8:44 na kay hay Jesus Christ na kay hay kanda lai ka tabi di uwi da ba nga maging mapa niya is a father of lies ko at na maki amat na ngay ba magi tool may kulay di kayo no uwi da ba nga ba uwi da ba nga mo si haza doy sila kanano ay da achum mo di kang di mami ato haza ka doy ato kan biyo niya at na achum mo si kang di mo kay uwi da ba nga mo dito panayang nga sino ba mayang kung ka na panayang nga sino loudspeaker tau sino ko ato ay na achum mo kang mami na ay haza roy ko ato na laipat tab na uwi da ba nga mo tab na haza kibo tab na masih minang gibay sa uwi niya okay aduna minang yuwi tayo di ay nang si may makuta tayo din okay aduna kaya kanda laikot to gi minang langda thudara na mga mukta ay kuya amat ta ngai ro pamay di kayo issue wise kan mi mem sing but ta to pa ang pamba ko lay ko yung father so ko aduna but ta to pa ang lay ba adu wai na hay but ta to tri da but to na channel ta ba issue gi achu budan ka mo handa na to okay man di kayo ay kan stay the life at na ako di kaya to ngam di ay mama pastor ma ko no maawan ba to lang naman da libis maya lepa kan the cherish the way life at ba nang parang kan target ngam target ay indo siya ko indo siya ni man lepe hay ar ko lepe ngam ro hangay ngam mo nan din Manam hindi. Hay biti, like patam na suk nam sasen to na ngam tang mi ko pa je so to ako lagi ba boy page ra from be na mo pip sama toilet sa kanda but na blade le to
นี่สิมันได้นั่งเกสละคำเป็นได้เดียวไปเลยมันเรื่องนี้บุญเล่นเลยนะว่าอีนั่งสารก็ทุเรศอันนี้คุย staff church ที่ members ที่ staff สิ่งที่สุกี้ขี่มาเลยบอกไอ้เนี่ยใช่บุญน่ะกระนั้นโตมาคนที่มันถวายนี่ทำไมนั่นตรงนี้หนูเพราะฉะนั้นไอ้นั่นปาดกระทับปะอันนี้ปีนไปได้ไอ้หนูว่าฉันนั่นเลยคุย staff ผมน่ะอันนี้ last น่ะมาสามคนคนเนี่ยกี่รู้เนี่ยโอ้ยเนี่ยมันเป็นตั้งทุกสิ่งก็ช่วยนี่ตัวตั้งช่วยนี่ตัวตั้งทุกอย่างอย่างเดียวเลยให้ไปเลยให้นี่อาจจะดิฉันเนี่ยหลายคนตรงนั้นเนี่ยaku itu kanมีตระโอ้ตระโตช่วงนึงโอเคada mau ai main di influence orang kan sendiri tahu begini namanya kawai share manifest orang yang macam mana kali betul kan oke ada mai tu tu spirit sila manifest orang yang macam mana kali aku juga ini kawai itu ai doang ai kawai doang ni mesti ai macam ni cuma tengah ngomongin ai ni udah nak dia show ke ai je ai kawai nanti amen kawai kan kita boleh tadi macam yang kita show pun boleh mai tu tu show ni kawai dia showนี่มันว่างนี่งานสิ่งแบบนี้นั่งสิ่งแบบนี้แต่ดูจังมันนะหลายคนต้องมีทวายในสู่ทวัตตัวแกให้ตายกันดีมาบดีแบบการเด็กทวายนั่นที่แกตรงกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มันเราต้องสิ่งนี้ถึงไอ้ที่ละหลายคนแต่ว่าพวกถ้าอินเทอร์อาการสเตย์อาดุปาซีอินเทอร์วันไหนมาอินเทอร์มันเนี่ยเกี่ยอะไรมาให้เจ้าอาดุมาไอ้ให้นี่ก็อาจจะที่แกอาการแต่หลายคนต้องเสียส่วนแรงนี่ละมาแค่ตัวมันดีตัวรู้ว่าตัวเชื่อกันมาเนี่ยนะจุ่มเดือดคำเดิมมาตั้งแต่มันดีมาดีอาตั้งไงบนจูมาดีคุไลดีโอ้ยตัวงานปะโอ้ยตัวงานไม่ใช่มาดีแก้วงานใหญ่ก็โอ้ยตัวงานไม่มาป้าเนี่ยเห็นให้ไม่โอ้ยตัวให้สิโอ้ยมันโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเอาไปที่นี่มันดัชจุ่มบอกเลยทีก็อันนี้กูมาดีโอ้ยตัวท้าเจ้ามันตั้งแต่มาดีงานเนี่ยถูกด้วยสิตัวท้าเจ้าเดินนั่งวิ่งกันกันเองไงสิก็บุตรตั้งถูกไปบุตรตั้งอันจุ่มไม่ใช่เป็นคำภาษาเองไอ้น่ะมันsayo itu light set mangal si tangan pemetem dah mangal hey apa macam hey ni betul tak dia apa di sini kita apa macam tu hey dah kali mana mangal tu tangan amen admai tu dah acung presiden kamu acung betul ni nanti kata mana Israel mana tu kaya ni John chapter 8 verse 32 dia tu acung betul nak kamu ni acung betul nak nang bunin kata mana ni? Arti kita, acumba hari ini wahai ni. John 17:7 itu kan. Wahai itu kau, word isu wahai itu kau, isu wahai itu kau macam dah nang bunin kata mana ni. Masih jelas kan? Bible sekolah kona, ko fasting tahu na, apa pun terlebih ni ko kaya ni sih. Namian ubeda mana? Kaya mana kita mungkin? Acumba sih kamu begitu mungkin. Ada wahai si kamu begitu tak? Ada wahai si asuk ke mati aku pun sudah aku dah kali. Wahai matang dia, hai be, hai cenderung saja. Wahai apa kau dah wahai macam diram ni. Kalau dia kata second world war macam stay dah, kalau dia hai kan stay dah. Philippines Island itu ciri dah. Philippines itu ciri dah. Kau itu kan stay dah. Japan ni lani memang sih na, Amerika ni lani memang sih. Hado oina jail dah thamai, kasih sanggup thamai. Kau masih macam si asyik war ini kau aja. Second World War lawyer dah ini macam ni. Ada lawyer pun macam sini dah. Macam tu dia ipau masih kibun na, apa ipau siapa tu na yang na fast tu na kau nak macam nanti. Nanti mina, kalau kan dah mainland dah atau apa namda lanci lawyer. Lawyer kan sini tadi lawyer kan dah kalau kan dah lanci kan namge kan Amerika ni kamu sini kamu bener. Kau aduh ke Japan kamu sini lan pura bener. Aduh kata kaya orang dia, thah kaya orang dia. Kau lan pura kamu sini oina, mampu oina sarakan dah lan ngam kamu sini kayak susah terleh. Cuma hari ni kau sen. Kita kau. Aduh ini ipau sih kamu begini. Agar kita lihat ada rumah. Jadi Philippines ki itu sudah plane je pai kau war ni plane tu, ini ni. Pai kan sudah check on je, phone je ada kan sudah. Kau Philippines Island sudah. Ada kan sudah. Jadi Japan ni lani ni makuk sina. Tanggal, ye mu macam tu dah lance, lore.
America kamu sing da lan ngame Japan sing pore sing ade ta bodi ni khuya ta ko kasum changgi thongan je loi hang bo kana man gale ba America ma cha sing da ni ka ta me aduga Japan me ngro mon chan de ko ai hani ko ri sin pau si thing no phang mo tam da ko madi result se ko na lai pau ke ha da thi loi loi ra ni thok ti adu pau do achum do kham de maran na kasum chang da le ko adu pu ke de Philippines ki itat ki lemai da je kon do hekta ma tam mo ni khatam ki amai to da ai koi thamoi ge lemai se da achum ba shakti le ra shuri wai gi achum ba se ta an ba ka le machine ta mo tam da ana ni ni khatam do ne amen aki ni ni khatam do ne akoi nuai ta ba adu ba thukat pa pa khat ko te ki ko ni khatam do se ge ro ta shuri wai am de ni Jesus Christ, you shall know the truth and the truth shall make you free achum do na khamre do achum do na nangu ning kha ta ni ni amen ko itu dah isu wahai se number 1 chinau sing tarai lo bigan masih ai jang terbaik ada ba basic need ni isu wahai masih kamu ta ke di koi hosea ki 46 ke hai ai mi sing se ai ki ya wan ti ma nge Isaiah ki 5 ki 13 da mo ke hai mo ko so hai ai mi sing se ai ki ya wat pa di lo sing wat pa di achu lo kham de di apa pun de nei hai amen ko aduna Kung mana ada signatures untuk pak di rumah sendiri memang sing, thozal ki, bapak tadi ni orang dah memang dah Kristen yang punya awal tu aku yang mana le, ada thozal ki, acung bawa itu lah pun tak nak pergi kata, betul? Ada mana tu na, siapa tu wahai apa sih wahai anak bawa pergi, cakap nak pergi dah bakta, si jalan lagi pergi dah bakta, siapa sih wahai saya, kau kamu betul. Yang tidak tahu tak, itu nanti Jesus Kristus na, minat kan kita ni hingga dah berarti, ada bu, syukur cina itu apa wahai na hingga dah berarti, ada apa dah, aku ini believer nama dah, when mai orang paham, jangan tu orang faham sikit no, I kan saya dah syukur wahai si, amen. Ani syukur dah, saya itu no, wahai sing pak, syukur wahai sing saya boleh lah, boleh yang lain lalu tu, yang lain apa yang lalu biar, syukur dah, aku itu, yang mungkin mesti hai si mai macam apa habis akan aku ini nampak si bikret yang mai nusi bagi kudam dia ada musuh dia ini mai nusi ko aku si mai macam nusi mai macam habis makan tenang aku ini magi thawai sing sebagai habis kan magi thawai sing benar benar itu dah aku ingat CD cingli ba tapi ba tambi ba gyanta da ba ai hai lu sing ba ai na university tamu ba ai na akang ai mayam sing naina ugi da mamta ne aduna yadra matam da Shogi thawai sing se koi takale amen Zechariah chapter 4 verse number 6 take hai Bible na Zechariah 4:6 da not by might not by power but by my spirit says the Lord ai pangal na te ai loshi na te adu ai thawai na di amen aduna thawai sing se ako kun sila su kimati takale thawai sing na tham na koi takale power meme na hai me to ke hai ki ka stay da Leicester several ko pam na ai ko se thawai na amasung wahai na ani mo na thing da ne keno ang go sopra aduna ako cha mo matam da smai habi wahai sina mapang ni ko aduga thawai sina ising thawai si ising suhai thawai si koi thau ni suhai ko aduna cha matam da akoi mahi ma da ka le papang kan cha ta ri thugene ko mahi ka ta ko sia ko papang da ka le mai to gana thawai angsung shuri wahai se ani ko si tu na ko chakam thotai adun lesser sermon ko unu pas na hai if you are filled only with the word you will dry out na show you what thawai out da show you why thanpoi tagin na kang kanel but if you are filled with the spirit only without the word show you why yaw na thawai ka na thanpoi tagidi you will blow nang buhay din na chapam kangwe ko sino mo kangwe and if you are filled with the word and with the spirit adu nang thawai na masung
wahai na ani mak sina tu na than boy ta ke di you will grow up ai nang chapat ke ni amen alo koi hawai ching ba hawai di oi ba koi ma di pangal se koi da kan Yesu Kristus masama po hawai sen di pangal da kan le ki amen Yesu na to gi ma thok pui sing do ma Yesu ne to gi na ti ma mi mo ina hawai na thau noi mi mo ina to gi mas ma thawai sing ma baptist to de ro ma da thawai na than de mo ma da ma ke to gi ma preaching mo to gi de healing mo to gi de apa ma thawak sing tha na ya ma a ro to gi ma to gi ba ho gi ko ti mak sing se thawai na hal la bo ma ta ka to gi when John Luke chapter 4 gi verse number 18 da pa gi khang ni mana Nazareth ki synagogue ta changa kanda mana pa gi ba wai do injing bi ro me Isaiah gi 61 the all what is ana Luke chapter 4 verse 18 the part hey mage kan so ni thawai ei da ka length bi amen ko ai bu lai bu sing da tha apa wa pau sadok na mi da mukta ai bu ma na thabi re amen ko adu ba thawai kai sing bu samjan na mi da mukta kaya wai je thawai aduna mana preaching to khima thawai kai sing samjan na ba ana ho phan ni ro ta to gi ku ti sing je kari na wai kan da thawai sing gi ma pa ma ne amen ko aduna Jesus Christ ba ba thawai sing je sukimati da ka le tar gi di ai ko di ka mu ya da ka le de ge okay ai na thawai sing da ka le ge hai tar gi di ai se yam nok chau thik pa adu mi mo oi doi okay adu oi de na ro mi da ta akoi thawai sing man tham ba wai na tham pe da ka le aroi ba da matam su le de minute ani ka ngai aroi ba da akoi shoge nung shi ba da tham me da amen shoge nung shi ba se akoi pun si da su ki da ka le ko akoi na ministry da taw tham khudi mak sing se nung shi bi matungina taw do oi tar di nang phana apa thobok taw tar ga su are shoge papam da di nang ne taw de kari no ai bi mut hai bi gi nang ne taw yu kari gi no hai sin maro oi me mon khabi me shoge ne nang taw do kai no da hai hang bai mut ne nang taw yu kari gi no hai na hang kari adu adu gi papam de da paisa gi ni nung chat ki ni hai ro ba okay bye bye see you so na hai ne the showing from the why is more important than what you do the kihana why you do the motive behind what you do nang to the gi param du kai ma is then ro I am preaching to you ke do amen kai ni ye ko mi chat kira ko sha gira no ishogu shibige ishogi meaning shibige shijna the only reason why we must do the ministry to wugi amatta mai ba maram si kai no so ai shogu shibai ne daga shona ni misi shibai ne shina ta na ministry to we ma thota ta ta ni ai phana ministry to ro ne aram the direction chala mane shide among ga hai na ai building awang ka de ne ko roben ko building awang ka de sia ya wa ne de kai ra chi tha re wa to thang ga adu Europe dai state da ka di ka ro ko Europe dai building aram da ka le bai ta so na kan da ka da so na kan da ke da ga me si ro ito thukro ba adu motive to la ta ga di kana di adu na love is the only motivating factor what I do in the ministry da kuna for the reason ida masih ada adu kuna 1 John 1 Corinthians 13 da par ko ni kam aina adu ba sabi ki wang ma hektar kesu wang pa ya hen kan se no si biaw de arena kortan bu mene amen ko mene se tani ko ai pa ya na ai sing na nga so ai ye tin se du de hektar ne tau ai bi hektar kesu ma se ani ko ai pa nga ngai de no ai de aduna kortan bu mene ai se kana Allah isna hai na khan ge ne awang mong pong tege kini masih makut kesiap hai ni, tekan ayam lagi masih, hai kene, kekuatan di mana, musim jauh kena, kau nak tak sih. Ada dah musim sini motivating factor ni, kau yang tahu, kau tengok musim sini. Ada dah, ऐसा तो कहाँ जाए? I love preaching lagi, isona. I love preaching.
ai preaching to yang pame ai stegi sona ante je pare ne preaching to dia pame do ne preaching to udur mi do ni sibra ang ta di kai no hai dis aduna preaching to gi ai preaching to udur mi sibre no sibam thoi ha ne amen eta ta ni ko akoi mo ho mo si sakoi na do we must love the preaching then the preaching taro mi si aduna nuksibida chasi nuching sing just like no puding sing akoi love ai bisana nuksib sina sukimati maru oi ka ko sa kamne ai ka da 1 John 1 Corinthians chapter 81 da ore mani ke hai kan say the low sing na knowledge puffed up nuksib lo do low sing bi ne chau thuk ka ne ai mangai ne chak ka ne adu nuksibana thogatli shekatli chagatli hai love edifies him. Amen. Okay? Ako na, hojik pudi ako how church fully function tawdri. Sila so how church tawdri atong kage dito. Ano na how church at matanda. Ako na ay matanda ako how church ki leader man sing ako na mental da ako na ako wakalon place ako na kan ako chali si wang am sa mati. Ko chali si nung shi chali. Amen. Come commission, come in about no commission, no in about when the houses, I know I don't know anything in the walk. When you is a tackle with you, what is war? But Tapir will on it, Bible script Tapir again. See that here. We've come to cry with you, we've come to rejoice with you, we've come to pray with you. Come in a line, no in a line. Pernah tu minum air. Poi, semua kita kali dah kali macam tu. Aduna, pola hais mana? You may have thousands instructors in Christ, but fathers they don't have. Kristi ki patang tabiro ni sing kaya le namanya tu mapa di ni, angin. Nampai dah kali je. Ozak kita tiba dah kali mapa di sini macam ini. Mapa aje. Kakale, oza me am lena, oza ke awak lete, je school se lo so, oza ke am lena ni. Amen. Polis se lo so university se oza am lena. Mapadi. Ini lagi. Adamai tu kan, college ta, school ta, university ta, oza lete, no mapadi tu siya is by the. Adu at least the church. Come on, church tadi. Kakale se mapadi. Nushi kita cakap. Amen. Padahal, pag kudi magsistay lo siya, kasi da, sige, gabi mo po kung siya, kung kawin ka, please. Kung word, spirit, love siya. Kung hata mo ang nanabi. Kung, maluwi mo po din. Sila ako kung siya na ito. Siya mo ba, ako siya na ito, hey, ano mo ito na na? Kung lepa ka mo. Usually, ani gatang bukong ani gatang level tanda kaya thang piya daw to amai oi ne ako na church to usi ke ai di thang thang na to event sing se thang tu na to ko se ko le man jide da mi ke awa mo ya ma ako mi na bi na to ko na church to se ai ko sagi na ti ning set ki na ti ako da ako ida lang na sa do mi sing se ai ko sagi oi ta ke di ai Dr.Rev.Mano a professor of me. It's not money. Migi ma'am, show me calling him at me. Aduna, ako yung takta, puminanong kita magta. Puhong na hayo mo na. Dahil siya na hayo niya, ako yung magpulong puminaw. Aduna, puminanong kita magta, layo mo magta, kung mo sa siya, tabayalo eh. Tuminanayo rin mo. Tangalatong name, church name, pastor name, leader name. Aduna kung sisi na namin ang tani ng taniyaw. Ako ito. Chat mahal na. Kung mahal na pwede ko. Tanglo! Yes! Tanglo ay manda. Pugin. Pumina siya! Tanglo! Siya pwede. Like yun yan. Aduna, silaw siya matamahon ni gano'n. Mina kay Dawdi. Mana kay Ngangi. Mana kay Chay. Kay Thay. Mana kay Grisely. Adun matanda tiyo siya. Just go straight. Show why the could be. Hawaii na talo. Nung siya nilzat siya. Làm gì nè? Jesus Christ na, cái gì, matang lite, pero da, cái gì,
Hebrews 12 kay hay lamjen chet ba mi singadu nangi namang tari ko lamjen adu kadoi Yesu da me bom thamakanda ako ni thaja ki horo pam chakon no ba Yesu da me thamga chelo nang mu irai na chingdo ba ya ba pa na tam ni ko pa ka tan te lo tu wai every way timing ako na pa pwede ko sa Ethiopia no ay situation natin da pa natin da ay go po pa ba ay lamjen da kurang ti kabo tayo lo tu wai ni mais aduga chelo kaya mo ito lamjen mo missing na sa centuries 진짜 kayo takaniyo magi 사이도 파다 봐요 진짜 파다 봐요 진 파세나 lamjen di dia dia pati na lupo na dia ay mo the pro tabi amen lamjen mo tanda fast ay mo midna ne mo ikaw macam sa singdo macung kar mo sino kamoy matam late mo na hello amen yan tapo sometimes hindi may pasimo kang gabi kaya naman sila sa ID target naman may number yan tatro number kaya mo kang na sino ko yung tawag siya mina hindi tangang ngari nimo i check tamay tawag no it's not the time for that kasi di kayo no ay kasi lamjen mo missing na kangaw machu magi tamo mido karang kangaw siya len kang nung na ako sumunod kang kay sure na ko sino tawag siya sila 주와이 소리 타와이 소리 루시가 달라가 제임스 아멘